Naitwa James Matundura Haraka, ni mwenyekiti wa Abakugusii Council of Elders, na tuliamua siku ya leo katika council yetu tuwe na mkutano wa siku ya leo wa kupongezana wale viongozi wetu wote na tutoe pongezi ya kutosha kwa Mungu kwa sababu ametuweka wakati huu wote na ametufikisha siku ya leo. Tulikuwa bado kufika, lakini tumefika kwa mapenzi ya Bwana. Yale tumefanya na yale tunatarajia kufanya, kitu ya kwanza ni heshima. Tunataka tuheshimiane, wadogo kwa wakubwa, tuheshimiane. Siku hizi kumekuwa na kuruhusiana maneno, kutukana, kupigana. Hiyo kwa council yetu tunairani kabisa na tuitaki hata kuisikia, kwa sababu haitatusaidia chochote ile. Kwa hivyo tuko salama katika Wakisii, kwa Wakisii wengine hatuna shida hapo. Kwa majirani yetu hatuna shida. Sile zilikuwa huko tulinyorosa yote, Mungu akatusaidia. Hatuna shida sana na neighbors wetu. Tunauliza viongozi wetu wote kwa ngazi za juu na za chini waheshimiane na wafanye kazi yao kwa heshima. Hiyo china heshima nitadirudia hata mara 100, kwa sababu hiyo ndio msingi ya utamaduni wetu. Ukifanya hiyo basi sasa utafaulu. Na hapo zamani wakati hata wale watoto vile walikuwa na tunzwa, walikuwa wanafundishwa hiyo kuheshimu yule anamtangulia. Yule anakutangulia hata mbele yako immediately, uwezi kumtukana. Mnaheshimiana, inachenga sasa ile heshima na inakuja kwa njia nzuri. Tufanye kazi yetu kwa heshima hiyo, tufanye kazi yetu kwa uangalifu, na tuwache hii mambo ya kupigana, tuwache mambo ya kutukanana na tuwache hii mambo ya ufisadi. Hata unafanya kazi unataka ulipwe ufanye. So tunawaombea mema, tunatakia kila mmoja mema kwa ngazi ya national ama kwa ngazi ya county yetu hapa. Tunaombeana mema tu, tuendelee pamoja na tukiwa na heshima ya kutosha. Kwa council yetu kitu moja ya muhimu sana, wameleta ama wamefundisha watu kwa njia ya mediation. Makesi mengi yalikuwa yanakaa kotini sana kwa miaka mingi na wanatumia gharama kubwa sana, lakini sasa tuko na mediators, wanachukua siku moja au 2 wamemaliza kesi ambaye ingemaliza hata miaka 5. Kwa hivyo hiyo ni njia moja. Council wamefundisha watu wetu wengi sana, wanafanya kazi huko kotini, hata nje ya Kisii wanafanya hata mpaka Nairobi. Kwa hivyo hiyo ni njia, kitu moja ambaye ni ya muhimu sana. Ya Gusii igorenge ngatoichega gusherekea emiaka 20. Gisage chakwa giakorire miaka 20 yaera mutinyu kabero mwaka uyu. Igorera bakarora ngatochicha toteba nitobeka nomukia na ende twakera nembiya mono na twakera Nyasaye mbiya mono ase 20 yabeira ase miaka 20. Ncho monyene na baraire miaka yonsi mpaka ritukiriria rero iga. Igontora mo na barabo na ende bokongu bonde bwensi botayo tuabere tokogenderera buya mpaka muna tuwaikera ritukeri. Bono nabo tware kuinyora amanga ya tugakorire na ng'ana rinene kabisa sonsi nkiringa Abakugusii tobamo kuna abana bamo osemunegesa kwekemo na ende ke tuafauliri abande bali bagoteba ngira afauru nase nje batamanyeti ekara tuachagete keumbeke igo abantu bare gokuona nase chinyomba ono mubasi oyo muntu gete oyo no munyali bali oyo gosenkiango ebintu birio tuagendete chikwende sub county chitu chonsi tugakora mikutane menge tukagesiripi bono tukaenchera nangaki gotoka baamo kuna Abakugusii bunegesa kwekemo na ndigi yakorire emiremo. Bona abande babona kobuna mbali bakorigie ebirogo bagote atagita abantu bamwe abange gochia sare oteba bali bande nababe nande mbali bamwe abo igo tuafauliri ase Omugusii ko bamo tuafauliri again Omugusii ko babuyana abamate baye
ntobwati esida y'omupaka gati yaitu n'abagere, ntobwati esida gati yaitu n'abamansae, esida yakabeire igoro y'oboibi bw'echiombe, lakini yo twakorete emikutano emenge mpaka egento ekio gegachanse kabisa. Ntwabwate esida enene n'abasigisi ari sotigi, lakini ntwakorete emikutano emenge nabarabwo mpaka toganchera n'oboibi obokee naende mbokete omorembe ororo bantu batari goitana buna bagaitanire engaki eyo goetera oboibi bw'echiombe. Igo ase tore ekeombe eke eganga yaye enene neyo ey'amasikani. Amasikani eriete rio rire rahisi nario kwona abantu rahisi, lakini narire rinene ase karicha yaito yonse. Amasikani oyatware gochiasa abake gochisa abanene nasosa abagatigati nigo okoba omonto bwengencho naende abanto bagogwancha baroranga amasikani ao norendete. Bono amasikani naro ansire kobuneka abantu bansi korama abande atari kobwati ekegori, bakorama abande batari kobwati none emiaka, batari kobwati none egasi omontare egasi gose nomobisa bwe obisigete, lakini oramuraisi iga epara nasande eiyo teri ngencho yaito naende teri utamatuni yaito. Eine eng'encho embe naende egosaria amasikani no morembe bwegesaku. Igo toganeti abantu bari banakoreta isegi chia busa, bakoreta okorama kwa busa, abantu bande baremerie igoro y'ebinto buna ebio. Bono nyore mbari bako abaraigete bakogera yaba otoko bakani baire ng'ora, otoko basorora sana baire ng'ora naende enchera yenye nere egoenda babakonya tekanyora goseseni gurira ri bano kwa Nyasaye. Onye nero bakorora ng'a nere ramokonye anyore gose nejikura gose anyore bote nenkugete ikia kare konyora nero omanyete. Bono ekio ntwo twamukani bune kanso engi makwani abaye kanso yeito otwogekana ng'a tiga amasikani abe abantu basikane abakana abanene, tiga abantu barende emenu yabo, abantu giserikali yeito ye county eserikali enene yense kionsi ntubune bune keombeke emiaka yonsi otorweta amasikani yeito guchiese bare ntumangana yacheche ntoriko yasoa na mangana aba ebi bakoborani ntoriko bitanga tiga baborani, lakini bakoborani asenchere ngiya naende nyororo. Bono ng'onye gokorera okorama yakorera okorwana yakorera goteba kiango paka abande baumire njere yero nto yanjeti ntori ase omoroberio iyo gotwacha goteba ninga enjere rikonye tore korukembe gitu ngiya na korama muntu keombe gitu ntori korusani mamocha no baira ujia kona abo bagwana gore matundura ndosi kaina senjire nande tuanarire bo bona masikani ina aratuare gotakaga enderere gochia goetera rero iga na koenderera gochibosio tonyore omorembe okonya abana baito bagukina bono na bari barororo